Okey, sini kita ada Excel file. Yang ni nama orang lah. Yang ni department, dia dalam department 1, department 2, department 3 and so on lah. So kita akan masuk ni dalam Power BI and then splitkan 1, 2, 3 ni kepada kolom-kolom berlainan ya. Okay. So kat sini I dah import dalam Power BI ya. Dah bawa masuk dalam Power BI. So next thing we do ialah kalau you right click sini, kita nampak dia punya option untuk split column, tak ada because option dia dekat atas ni, kena pergi home. Before subversion ada kat sini but the latest version sini kena pergi home and then kena pergi split column and then pilih by delimiter. So kat sini kita boleh pilih each occurrence by line delimiter, ya default saya tak ada apa-apa. Then click on OK. And nampak tu dia dah split kan 1, 2, 3, 6 Dia ada advanced option juga kat sini. Kalau tengok situ, kita ada advanced option. Alright. Just right click here. Sini tak ada kan split column, so you have to go here, split column. And by delimiter, ada banyak option sana kan. So dekat sini kita boleh pergi hang on and the advanced option, there we go. So kita pilih ada banyak option kat sini yang kita pilih. Alright, so you have to explore here kat situ. You boleh split into rows pun boleh atau columns, you pilih satu ya. Just click on OK.